Model tijarah dalam kitab fikih jamun na bai'u ainin musyahadatin, jual beli yang terang-terangan, ada benda yang dijualkan dan ada harga yang dibayarkan di takalan bandua. Na bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad, matan dakri benda yang kan matan dakri na lafai hana saya oleh ingat bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fayajuzu bisyaraita, pula benda yang hana ditakalan sah boleh dengan beberapa syarat, antara lain payah tapegah sifat barang yang kitanya inginkan ba urang yang mekat, olehnya dikirim barang yang ke kitanya cocok dengan sifat yang telah ternyatakan uroji wateta mita barang kagak jadi bayiyum. Cuma karena zaman ka modern, alat ka serba canggih, gekeun dino jual beli secara online. Han aja ke masalah menyo kitanya kali tabut awai kitanya but lam matan takrib glasa dimudi kana online, cuma dalamna istilah berarti yang secara online jual beli juga. Yang namanya jual beli taqlibul mal li ajlir ribhi, kita punya mata barang ditukar baik dengan uang atau ada kala mata barang yang lain tujuan mencari keuntungan. Orang mekat secara online mencari keuntungan, maka ruk nisab, ruk tun wajib dizakati. Demikian.